Selam aleyküm. Bugün aprelin 30 bazar ertesi günü bu TV biz daim olğan ekibi sizden Ukraynada olup geçken vakalarını paylaşamız. İşgal etilgen Kırım'nın sizosunda kanunsuz surete tutulgan Uzeyir Abdullayev'ge Ukrayna kimlerini yibermek bunu Rusiyadan Ukrayna Tashqi ishlar nazirligi talab etdi. Bunun hakkında nazirlikning spikeri Mariana Betsa bildirdi. Onun sözlerine göre Kırım'nın vaziyeti ağır. Anası Dilara Abdullayev'nin aytgаны gibi bir kaç gün evelse oğlunun sıcağı ko'tarindi, ayağı şişti ve keskin ağrıları başlandı. Bu kadının zerlenüvi hakkında ayta bileyim. İşgal etilgen yarımadının FSB ve prokuraturasına arizalarını verecek zaruri Tibet yardımının verilmesini temin etmek için de bildirdi TV телеканалına advokat Edim Smedlyaev. Его вывозили один раз, его прооперировали. Ona bir kere operatsiya yapılgan idi. Kim onun hastahanede kalmasına ısrar etti ama sizo memuriyeti razı olmadı. Şimdi yürüp olamaydı desek olur. Yüreğinin de problemler başlandı. Mesele şunda ki şimdi rahatlık günleri kimsesizlenmey. Ama advokat nöbetçi prokurorga ariza yolladı. O bir surette cevap vermek gerektir. İşgal etilgen Kırım'da 5 musulman ailesinde şu cümleden Uzeyir Abdullayev'nin evinde de Rusya kuvvetçileri tintuvlerini 2016 senesi oktyabr ayında geçirgen idi. İşgalciler insanlarını dersin Hizbut Tahrir teşkilatına kirgenlerinde kabatlay. Kanunsuz surette tutulganlarının emeycileri de ki bu takipler dini alametler sebebinden geçirili. Şimdi Kırımlılar Ahmedjet'nin sizosunda buluna. Donbass'ta ato keçirilmesi zonasında sonki gün devamında bir Ukrayn harbi yaralangan da biri zarar görgen. Bunun hakkında Müdafaa Nazirligi'nin spikeri Maksim Prauta bildirdi. Cenkeverler barışık şartlarını tahminen 50 kere bozgan idi. Ateş Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahdan açıldı. Şu cümleden Lugansk yönelişinde namlu toplarından Siverski Donetsk özeninde turgan Prechepilivka kasabasında yerleşken Ukrayn mevzimlerine ateş açıldı. Mina topları ve zenit tertibatlarını cenkeverler Gorlivka yanındaki Novogorodski imeycilerine karşı kullandı. Devlet sınır hizmetinin hadimleri Donetsk vilayeti Novotroitske kasabasında arbiye deklerini tapgan. Toprak astında kararın 3000 çeşit kalibrli patron saklıydı. Patronlar yedegi, Mesken evler ve Mariupol Donetsk avtoyolu yanında tapıldı. Sınır hizmetinde değiller ki, cenkeverler harbi yedeklerini diversiyalar için kullanabiliydi. Patronlar yok etüge verildi. Ukrayna şarkında birleşken güçlerinin ameliyatı başlandı. O 4 yıl devam etken antiteröristik ameliyatının yerine geldi. Gayrıdan formatlanıp hakkında fevral ayında Prezident Petro Poroshenko bildirgen idi. Onun hususiyetleri ise Donbass'ın reintegrasiyası hakkında kanunda yazılgan. Endiden Rusya tecavüzünün dev etuvinde iştirak etken bir bölük Ukrayna silahlı kuvvetlerinin birleşken operativ ştabının rehberliği altına geçti. Atonu ise Donbass'ta tehlikesizlik hizmeti idare etdi. Onda sınırcılar, milli politsiya, fevkalade vaziyetler boyunca devlet hizmeti iştirak etdi. Elleri mevzimlerini harbiler koru edi. Baş ştabda deyler ki, yeni format bütün strukturalarının vekaliyetlerini muayyen şekilde belgiley. Afganistan Cenubinde Kandahar Afgan vilayetinde fidayının maşına patlatkanın neticesinde medresinin 11 talebesi vefat etti. 16 adam şu cümleden 5 Rumen askeri yaralangan. Bunun hakkında yerli politsiya bildirdi. Avtomobil yerli vakitga göre sabah saat 11'lerde çetel silahlı kuvvetlerinin konvoyu yanında patladı. Afganistan paytaxtı Kabilde olğan iki patlaf neticesinde ilak olğanlarının sayısı 29 insana arttı. Onların arasında 9 jurnalist, 49 adam yaralangan de bildirdi politsiya. Birinci patlaf yerli vakitga göre sabah saat 8'lerde yanğıradı. Mototsiklini aydagan Fidai Devlet Tehlikesizligi Afgan hizmetinin binası yanında patlaf aletini işletti. 20 dakikadan son anda da bir patlaf yanğıradı. İslam Devleti teröristik teşkilatı hücumlar için mesuliyetini özüne aldı.
Эрменистан мухалифетінің етекчесі Никол Пашинян шымды ұзының башна зир вазифесіне сайланылмасы бойынша парламент верхалары или местеатларны кечері. Көргеніңіз кебе көрішіп қапалы қапы артында кечерілі. Бүгін саба Пашинян ұшбу вазифеге немзет оларақ көстірілді. Бұны сияси күчінің матбуат қызметі білдіре башна зерні парламент ярын сайлайжақ. Ғалибе үшін Пашинян депутатларының 105 рейдінден елі учрейна казанмалы. Шымдылық о ишбу вазифеге екене намзеттір. Уч верха ишбу намзетке қол тұтқана ақында білдірді. Ереванда кечерілген наразылықлар себебінден Серж Сарксян Эрменистан баш назиры вазифесінден истифаға чыққаныды. Бұл вазифеде бір авта біле бұлынмады. Үкімет башының вазифелеріні шымды Карен Карапетяны да еті. Ереванда наразылықлар апрелін 10 үшінде башланды. Пашинян наразылыларны бүгін ақшамға қадар наразылықларны кечермемеге чағырды. Қырым Украина тәсіл мерkezлері бұсіне 35 әлі оқу юртының негізінде çalışacak. Дніпр, Львів, Киев, Харків, Херсон, Запоріжжя, Одеса ве Миколаев вилетлерінде. Бұны Украина тәсіл назерлігінің авыштырылған оқу юртлары секторының ребері Светлана Критович білдіре. Бұл кебе мерkezлерді азырлық көрген Қырым абитуриентлері Қытай Украинаның әлі оқу юртларына сәділештірілген кетішат бойынша зіноусыз көре біле. Ежал етілген ярымада мезунларына дәулет сымарашы герлеріне квоталар берілі. Тәсіл мерkezлері июн 4-ден сентябрінің 28-іне қадар çalışacak. Киевның мерkezінде Василь Стус ақында фильм чықарыла. Фильмнің шындыки серлевасы Гүнүл құшы бұл концлагерде шәрден тұтып алынған сонки шәрлер жиынтығының серлевасы еді. Фильм Стусның сонки күнлері ве өлімі ақында тарф еті. Пара Devlet киносы тарафындан берілі. Бірінші эпизодларының чықарылмасы үшін Украина пайтақтының меркезе соқағы Хрещатик 60-шы сенелері үслубынды онатылды. Фильм уйлефінің айтқанына көре қиын левхалардан бірі Жемат әрбабы Василь Макуханың коммунистик тоталитар системаға наразылық олара қозыны атышке бермесідір. Фильм рухият триллерідір. Кележек сене январь айында ойнатуға чықажақ. Мы изучали... Малюматны угрендік 60-неклерінің бұтын қатырыларыны оқудық. Стусне шақсен танышылған инсанлар еле күріштік. Бұндан сон беде фікір яраттық. Сценарий язмаға башладық, оны питчинге бердік. Сценариіміз Ғалибе қазанды. Я в школе Стуса читал. Мектепте Стусны оқойдым. Шымда есе açып, оның шыриетіне дады терендалмаға башладым ве анлайымки. Ой, 20-й асырның en iyi ve istidatlı şehirlerinden biridir. Hem Ukrayna hem de ger şehirler arasında. Bu sonki haberimizді yayınlarımızны kaçırmamak için bizim Facebook ve YouTube'daki sayfalarımızны takip edebilirsiniz. UATV öyle olunuz. Görüşkence.